Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro ry'abatavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa C64 ryatangaje ko ryinjiye mu cyiciro gishya mu bikorwa byaryo byo guharanira ko habaho ibiganiro hagati y'abanyagihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho riteganya imyigaragambyo mu kwezi gutaha nyuma y'uko Perezida Tshisekedi atubarije igihe ntarengwa yari yarahawe ngo ategure ibyo biganiro. Mu nama yabaye kuwa gatandatu tariki ya 15 ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi ryatangaje gahunda yo gukora imyigaragambyo y'amahoro i Kinshasa itariki ya 15 Nzeri. Ingingo yafashwe nyuma y'uko igihe ntarengwa C64 ya Perezida Tshisekedi ngo atumize ibyo biganiro bidaheza hagati y'abanyagihugu bose kirangiye, nk'uko impuzamashyaka bivuga nta gisubizo cyiza cyabonetse ku busabe bwabo mbere y'itariki ya 15 Kanama. Nyuma y'inama yabereye ku cyiciro gikuru cy'ishyaka rya politiki rya Jean-Marie Kabonde kuwa gatandatu, yafashe icyemezo cyo kongera imbaraga mikuru by'ukangurira rubanda kugira icyo bakora. Iyi myigaragambyo iteganyijwe tariki ya 15 Nzeri igamije cyane cyane kwamagana ibyo impuzamashyaka yita amayeri yo kugumisha Tshisekedi ku butegetsi, nk'uko ikinyamakuru C64 kibyandika. Bati C64 yatangaza ko ugiye kongera gukora ibikorwa byo gukangurira abaturage kugira uruhare muri politiki. Kuwa 15 Nzeri zategura imyigaragambyo y'amahoro mu gihugu hose. Ibi byatangaje mu ijambo ryasomwe na Jean-Marie Kabonde kuri C64 ku biganiro bitaratumijwe mu gihe cyari cyagenwe, bifatwa nk'intambwe ikomeye mu rugamba rwabo rwa politiki. Ubu impuzamashyaka igamije gukangurira abayoboke bayo n'abashyigikiye ibitekerezo byayo kujya mu mihanda bakumvikanisha ibyo basaba. Bityo tariki ya 15 Nzeri irafatwa nk'igihe cy'ingenzi muri politiki muri Kongo Kinshasa, mu gihe ubusabe bw'ibiganiro hagati y'abanyagihugu bukomeje kuba ingingo iteza impaka hagati ya guverinoma n'igice cy'abarwanya ubutegetsi. Ubwo ariko amakuru mashya akomeje kugaragaza ko Eric Prince washinze sosiyete y'abacanshuro Victus Global ndetse akaba washinze Blackwater ari mu bahawe inshingano zo gutegura ibikorwa bishya bya gisirikare muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu rwego rwo gufasha igihugu kwisubiza ibice cyambuwe n'M23. Nyuma y'uruzinduko yaheruka kugira i Kinshasa aho yitabiriye inama yobowe na Perezida Tshisekedi. Ni inama yanitabiriwe n'abasirikare bakuru ba Kongo, bamwe mu bayobozi bo muri Perezidansi n'abahagarariye u Burundi. Amakuru mashya avuga ko nyuma y'iyo nama yabereye muri Cité d'Oroyua cyangwa se Perezidansi ya Kongo, Prince n'abantu be baba bari gutegura igitero gishya gishobora gutangira mu mujyi wa Uvira mu minsi iri imbere. Amakuru avuga ko kuri uwo bacanshuro muri sosiyete ya Victus Global bari kugaragara muri Uvira by'umwihariko mu gace ka Nyamyandamari Aquis ku muhanda uzwi nka Plage d'Or. Amakuru make avuga ko operasiyo nshya ziri gutegurwa zifite intego yo gufasha ingabo za Kongo Kinshasa kwisubiza Minembwe n'utundi duce two mu misozi miremire, ndetse no gukumira ko M23 yakomeza kwagura ibikorwa byayo igana mu bindi bice by'Uburasirazuba bwa Kongo by'umwihariko umujyi wa Kalemi. Eric Prince si mushya muri Kivu Amajyepfo kuko avuga ko barigeze kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare hafi ya Uvira. Muri Gashyantare umwaka rero yatangaje ko Prince yohereje abacanshuro n'ibikoresho birimo za drone mu rwego rwo gufasha FARDC mu bikorwa byo kurinda Uvira nyuma y'uko M23 yari yavuye muri uwo mujyi. Africa Intelligence nayo yari yatangaje ko abantu ba Prince bari ku mirongo y'imbere hamwe n'abasirikare ba Kongo. Raporo ya Critical Threat Project ivuga ko sosiyete ya Victus Global Eric Prince yagiranye amasezerano na guverinoma ya Kongo mbere y'uko ibikorwa byabo byaguka bikagera ku gufasha ingabo za FARDC mu Burasirazuba bwa Kongo. Raporo ivuga ko abantu bakorana na Prince ndetse n'abajyanama b'Abanya-Israeli bagiye bagaragara mu bikorwa byo gufasha FARDC mu bice by'imisozi miremire ya Kivu Amajyepfo. Eric Prince yahawe umukoro wo gutangiza ibikorwa byo kwisubiza ibice Kinshasa yambuwe, mu gihe amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda avuga ko mu ijoro ryo ku itariki 12 Kanama umubare munini w'ingabo z'Uburundi wambutse umupaka wa Kavimvira ugana muri Kongo mbere yo kuzakoreshwa muri biriya bikorwa. Imbonezi iki gitangazamakuru zavuze ko ingabo zerekeje mu byerekezo bya Baraka na Kamanyora ndetse ko hari n'ibikoresho bya gisirikare biremereye bajyanaga muri ibyo bice. Ibi byabaye mu ruzinduko rw'ibanga rw'amakuru ingabo z'Uburundi Jean Prime niyo ngo bagiriye Kinshasa tariki 6 Kanama, naho abanyamurenge bo muri Minembwe bagirije kuri by'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga bya ICC rwo mu Burundi ikirego gisaba ko hakorwa iperereza kuri bavuga ko abayobozi bakuru ba Kongo Kinshasa n'u Burundi bagize mu byaha byakorewe abaturage b'abanyamurenge. Iki kirego cyatanzwe tariki ya 14 Kanama, aho barega bashinja Perezida wa Kongo Tshisekedi ndetse na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye uruhare mu byaha bavuga ko byakorewe abanyamurenge bo muri Minembwe. Bavuga ko ibyo bikorwa bishobora kuba bigize ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha by'intambara, ihonyurabwoko na jenoside. Mu kirego cyatanzwe n'abavoka barimo Amedeo Kamuta, Leon F. Forrester, Bernard Menge na Innocent Ziryayo mu izina ry'abahohotewe. Abanyamurenge basabye umushinjacyaha wa ICC gukora iperereza ku bantu bashobora kuba barateguye, bategetse cyangwa se bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Mu nyandiko yashyikirijwe ICC harimo kandi amazina y'abandi bayobozi ba politike, igisirikare n'ubuyobozi bwa Kongo. Abarega bavuga ko bakwiye gukorwaho iperereza. Muri harimo Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya, umushinjacyaha mukuru wa Kongo Kinshasa wahoze ari umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge na Depite Justin Bitakwira uhagarara agace ka Uvira mu nteko ishinga amategeko ya Kongo. Abanyamurenge bavuga kandi ibikorwa bashinja abo bayobozi n'abandi bakeka ko byagiye bishyikirwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, Nyatura na FDLR. Ku ruhande rw'Urundi abarega bavuga ko ubuyobozi bw'iki gihugu bwagize uruhare mu bikorwa byo gushyira Minembwe mu kato, kubuza abaturage kubona ibibatunga no gukoresha ingabo mu bikorwa bya gisirikare byibasiye ako karere. Ni muri uru rwego basaba ko uruhare rw'abayobozi b'Uburundi barimo Perezida Ndayishimiye narwo rwasuzumwa. Ikirego cyatanzwe mu gihe abanyamurenge n'inshuti zabo hirya no hino ku isi bibuka ku nshuro 20 by'ubwicanyi bwo mu Gatumba bwabaye tariki ya 13 Kanama 2004, aho impunzi z'abanyamurenge zari mu
nkambi mu Burundi ziciwe. Abatanze ikirego bavuze ko bafite ubuhamya bw'abahohotewe, amafoto, amajoni z'inyandiko bashyirije ICC. Bavuga kandi ko mbere y'iki kirego bari bamaze kugeza ku biro by'umushinjacyaha wa ICC inyandiko 6 zivuga ku byabaye muri Minembwe hagati ya Gicurasi 2023 na Gashyantare uyu mwaka turimo. Abanyamurenge basaba ICC gutangira iperereza vuba hagamijwe kumenya ukuri ku byabivugwa no kubazwa inshingano ko babigizemo uruhare. Areka mbaha amakuru meza muri Sipiro, ikigo gikuru bijyanye n'ubwikorezi bukoresha amashanyarazi kandi bikora mu bihugu 7 bya Afurika. Kuwa gatanu cyamurikiye isoko ry'u Rwanda moto yitswe Econ M1 V3 ifite akabyiniro ka moto y'imisozi igihumbi. Iryo zina rifitanye isano n'ijambo Rwanda igihugu cy'imisozi igihumbi. Rishari uburyo bugaragaza ko iyi moto nshya yakozwe hitawe ku miterere yaho izakorera umurimo wo gutwara abagenzi bava cyangwa se bajya muri gahunda zabo za buri munsi. Iyi moto yamurikiwe mu imurikagurisha mpuzamahanga rya Kigali ryaberaga i Gikondo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi. Iriyongera ku zindi zikoresha amashanyarazi Sipiro ifite ku isoko ry'u Rwanda kuva mu myaka 3 imaze itangiye. Nk'uko munayireba kuri aya mashusho, baravuga ko izayibanjirije zari zarakorewe isoko rusange ariko iyi Econ M1 V3 niyo ya mbere yakozwe hagendeye ku mwihariko w'u Rwanda. Iyi moto ifite moteri itanga ingufu zigera kuri kilowati 9. Sipiro igaragaza ko yagenewe guhangana n'imihanda igoye, ikagira n'imbaraga zo kwikorera imizigo iremereye no gufasha abayitwaye gukora imirimo y'umunsi wose. Iyi moto nziza cyane Econ M1 V3 cyangwa se Econ M1 verisiyo ya 3 yakozwe yitabwa ku miterere yihariye y'u Rwanda, ihuza imbaraga, ubudahangarwa n'ubushobozi bwo gutwara imizigo kugira ngo ifashe abayitwaye mu bice bitandukanye by'igihugu. Iyi ni moto ifite ibintu by'ingenzi bituma imyendere yayo yizerwa mu misozi, aho moteri yayo iri hagati y'ibiziga itanga imbaraga zikenewe mu kuzamuka ahanamye no gutwara imizigo iremereye. Iyi moto kandi yigiye hejuru ku buryo uhagarike bw'agace kari munsi ya moto ku butaka bufasha kurinda igice cyo hasi cya moto igenda ku mihanda mibi cyangwa se yashyirwamo kaburimbo muri rusange. Ubunini bw'intebe nk'uko mubibona bwongerewe ku gipimo cya 73%. Ibi biratuma umugenzi agira wajya atananiwe cyane mu gihe akora ingendo ndende. Iyi ni moto kandi bayihaye agasanduku ko kubikamo ibintu gafite ubushobozi bwa litiro 16, umwanya uhagije wo kubikamo ibintu abayitwaye bakenera mu rugendo. Mu ikoranabuhanga rishya iyi moto irusha izayibanjirije harimo ubushobozi bwo gukurikirana moto ikimara kugira ikibazo, real time tracking, no kuyifunga cyangwa se kwihagarika hifashishijwe ikoranabuhanga rya kure, remote immobilization, mu rwego rwo kongera umutekano wayo. Muri Sipiro bagiranya ko iyi moto ihendutse ku kigero cya 55% mu gihe ibyuma byayo cyangwa spare parts bihendutse ku kigero cya 40% ugereranyije n'imoto inywa lisansi y'umuriro batiri ushize ishobora gukurwamo igashyirwaho indi yuzuye mu gihe kitarenze iminota 2 kuri sitasiyo iyo ari yose ya Sipiro Swap Station. Iyi batiri kandi ishobora no gutuma moto igenda ibirometero birenga 120. Ibi byose bigamije kugabanya ikiguzi cyo gukoresha moto ndetse n'igihe abayitwaye bamara bategereje ko moto yongera kugira umuriro. Ubu Sipiro ifite sitasiyo 7 nini zo guhindurirwamo batiri ziherutse gutaha hirya no hino. Aya ni amahirwe mashya ku Banyarwanda, yaba abashoramari cyangwa se abantu ku giti cyabo. Ni muyigure dore ko ihendutse ubundi mutanga akazi. Niba ukora urugendo nta mpamvu yo kujya gutega, nawe ijugunye kuri Sipiro hirya hangaha baguhe iyi moto ubona yakataraboneka Econ M1 V3 ubundi usirimuke. Nakubwira iki? Narahanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa Burundi. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe mu kiganiro cyari yagiranye BBC gahuza miryango. Angeline Ndayishimiye umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubije ibibazo bitandukanye bireba n'imishinga ye ndetse n'imivugo bikunze kugarukwaho bifitanye isano na politiki y'u Burundi. Kimwe mu bivugwa kenshi ku mbuga nkoranyambaga no mu bantu muri rusange nuko ngo yaba yivanga mu nshingano z'umukuru w'igihugu ndetse akagira uruhare mu kumugira inama cyangwa se kumushishikariza gufata imyanzuro runaka. Harimo navuga ko umuntu umukanda yishimiye adashyigikiye adashobora gushyirwa mu myanya imwe n'imwe y'ubuyobozi bw'igihugu. Ati barabivuga ariko sibyo. Niko asubije BBC gahuza miryango. Ati yegwaye n'abavuze ko ari giye watangaga amabwiriza y'imyanya ya perezida cyangwa se dekere, ariko sinabitanga ne kandi dekere idasinyirwa muri saro. Kubwo bavuga ibyo n'abantu ubona ibikorwa biri gukorwa ubu nyamara ko batarigizeho ibikorwa nk'ibyo ku Burundi bwabaho. Yatanze nk'urugero ibikorwa akora, yavuze ko bishimwa ku rwego mpuzamahanga. Mu gusubiza umunyamakuru wa BBC gahuza miryango Angeline Ndayishimiye ati none se bari barigize ubona igihembo cy'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye Loni gihabwa umuntu wo mu Burundi. Yavuze yerekeza ku bihembo biraherutse guhabwa n'umuryango w'abibumbye, kimwe yagihawe ku giti cye mu gihe kindi cyahawe umuryango we Fondation Mugiraneza binyuze mu ishami rya Loni rishinzwe ibijyanye n'abaturage UNFPA. Yasobanuye ko ibyo bihembo yabihawe kubera ibikorwa akora mu rwego rw'ubuzima ndetse no mu rwego rw'uburezi. Angeline yavuze ko ibyo bikorwa hari bamwe bibamo ishyari n'inzigo bigatuma bagerageza kumuca intege no kumuhungabanya. Ati babikoze nkarakara baba batsinze, nanjye kugira ngo mbatsinde mbereka ko ibyo nkora bishimwa ndetse bikemezwa no ku rwego mpuzamahanga. Si ubuhanga bwanjye si n'imbaraga mfite ziruta iz'abandi, ahubwo n'Imana ibona ko ibyo nkora bikwiye ikaba ariyo binyuzamo ikampa umugisha muri ubwo buryo. Umunyamakuru atasiro byanjine n'ibyo mukuru w'igihugu birahuzwa. Ikindi kintu gikomeje kuvugwa cyane, umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunze kunengwa ku mwana w'abanga z'u Burundi abo mwamushinja kubangamira abakozi mu biro by'umukuru w'igihugu bikaba ngo bituma badakora inshingano zabo neza. Ibyo nabyo byagarutsweho mu kiganiro cyari yagiranye BBC gahuza miryango. Mu gusubiza ati ibyo rero uko babivuga ngo birahuzwa, niyo waba uhageze inzira si imwe. Ngewe njyuko yerekana iburyo nabo sinzi niba ajya kuriya yerekana ibumoso kubera ko tudakorera ahantu hamwe. Angeline Ndayishimiye akomeje agira ati hari n'abahindura ibyo mvuga bakavuga ko ngo mutera ubwoba
papa nyamara nta n'igihe dushobora guhura, njye nzamuka ingazi nkajya mu biro byanjye n'abakozi nabo niduhura. Ati iyo urebye ibyo bavuga njye birampa imbaraga bikankomezaho kuneza ubwoba cyangwa se kunshisha. Umukuru w'igihugu mu nshingano uzahura n'ibibazo byinshi mu gihugu, haba bikomeye bisaba gutekerezaho cyane ndetse n'ibyoroshye. BBC gahuza umuryango yashatse kumenya uburyo Angeline Ndayishimiye aba hafi y'umugabo we mu bihe bikomeye kugira ngo mutere imbaraga kandi abashe gukomeza gusoza inshingano abarundi bamuhaye. Angeline mu gusubiza ati njyewe rero bimugora cyangwa se ibindi bibazo uhora nabyo ari inshingano z'akazi ntashobora kumenya. Yasobanuye ko nk'umugore amushyigikira cyane cyane mu bijyanye n'urugo, akamufasha mu nshingano z'urugo zisanzwe zuba mu nshingano z'umugore. Ati natango nanjye ntangire kumushyiraho izindi dosiye zimwongerera umutwe. Aratankubira igisubizo nkamwereka uko ibibazo byo mu rugo byakemutse, uko umuryango umeze n'ibindi. Mwereka abantu ko biga nkamubwira ko umunsi wabo wagenze, maze nkamubwira ko bose bamerewe neza. Ibyo bituma yibagirwa ibindi bibazo byose biba byamunaniye cyangwa se byamunanije umutwe. Kandi so wa muntu abana baza gusaba uruhushya kugira ngo bamubone arinjira akaganira natwe, akadutera inkuru, akadusekesha tukishimana, kuko nanjye bafite ibindi bintu byanduhije sinjya mu rugo ngo njye kumwongerera ibibazo, ahubwo tujya twuzanya ku bijyanye n'umuryango. Angeline Ndayishimiye aracyabura umwanya wo gutekera umugabo we. Umunyamakuru niko mumaza kuri iki kibazo umugore w'umukuru w'igihugu yashubije ati none se hari umugore wabura umwanya wo guteka ibyo kurya? Ntabwo yaba ari umugore. Erega Angeline Ndayishimiye n'umugore wo mu rugo nk'abandi. Akomeza agira ati njye n'umusanzu kugeza n'ubu iyo ntateguye ibyo kurya, iyo mbiriye gusa kugira ngo mbe ndariye, sinanabirya ngo mbe numva ko biryoshye. Imibanire ye n'abahoze ari abagore bakuru b'igihugu ihagaze gute muri iki gihe? Angeline Ndayishimiye yabwiye BBC gahuza miryango ko afitanye imibanire myiza n'abahoze ari abagore bakuru b'igihugu cy'u Burundi. Ati dufitanye imibanire nk'iy'abavandimwe, nk'imfura mu muryango uhereza n'abandi, ni nk'uko abavandimwe bakurikirana baganira. Yakomeje agira ati turavugana cyane ndetse no mu bibazo turafashanya, muri byose ndetse no gusurana turasurana. Ariko yashimangiye ati tutarasurana na mugore wa Micombero rwose sinajya kubabeshya mu rugo rwe ntaho nzi, nta nubwo tuvugana rwose njye sinzi kubeshya. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze muri norandika Mansiko w'inibyanyimo umugore w'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yashinje leta ya Perezida Museveni gukoresha ubutabera mu rwego rwo guca intege abarwanya ubutegetsi. Besigye wigeze kwiyamamaza umwanya wa perezida inshuro enye arashinjwa icyaha cy'ubugambanyi. Byanyuma yavuze ko urubanza rwe ruri mu mugambi mugari wo gucekesha abarwanya ubutegetsi bafite ubushobozi bwo guhangana na Museveni. Byanyuma ati ntushobora guhangana na Perezida Museveni mu buryo bwa demokarasi, ibyo ni by'iyi nkuru ishingiyeho. Ati bityo rero ikibazo kirenze Dr Kizza Besigye, kugerageza kumwibandaho, kumufunga no kumurimbura si ikibazo kimureba wenyine, no gushaka kubuza abatavuga mu Perezida Museveni kumurwanya. Ntushobora kubikora mu buryo bwa demokarasi. Museveni hakanye ko Besigye arimo gutotezwa kubera impamvu za politike. Yashinje Besigye n'abunganira mu mategeko gukereza imirimo y'urukiko binyuze mu gusaba inshuro nyinshi no gutanga ibirego bireba naho urubanza rwe rukwiye kuburanishirizwa, niba ari mu nkiko za gisirikare cyangwa iz'abasivile. Museveni yavuze ko niba Besigye yemera ko ari umwere, yagombye gusaba ko urubanza rwe rwihutisha aho gusaba ingwate cyangwa se kwitabaza abanyapolitike. Yongeye ko Besigye ashobora kubona ubuvuzi muri gereza ndetse n'abaganga bigenga bakaba baraha uburenganzira bwo kumusura. Byanyuma yavuze ko byamuyeho urugero rw'imyaka myinshi yo gutera ubwoba no gutoteza abatavuga n'ubutegetsi bwa Museveni. Ati bazaguhindura umugizi wa nabi. Mwibuke ko Dr Kizza Besigye yafashije kubaka ishyaka FDC, yararyubatse riba ishyaka rikomeye ritavuga n'ubutegetsi bwa demokarasi, rifite abahagarariye abaturage mu nteko ishinga amategeko baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, ritanga ubundi buyobozi bushoboka. Ariko ku myaka yagiye ihita abarwanya ubutegetsi bacitse intege, bacikamo ibice, baterwa ubwoba kandi bagabwaho ibitero. Yavuze ko gufatwa, gufungwa no kubirirwa irengero byagize ingaruka ku barwanashyaka barwanya ubutegetsi batari abanyapolitiki bakomeye gusa. Ati ubuzima bw'abarwanashyaka batavuga ubutegetsi ahanini bushingiye ku gufatwa, gufungwa, gutotezwa, gukorerwa iyicarubozo no kubirirwa irengero. Ibyo ni byo abarwanya ubutegetsi banyuramo muri iki gihugu, si Dr Kizza Besigye wenyine. Byanyuma yavuze ko ibyo bidakwiye kuba muri demokarasi, kuko umunyapolitiki akwiye gutsindwa n'uwo bahanganye mu matora aho kumukurikirana ukoresheje imbunda n'amasasu. Yavuze kandi ko urubanza rwa Besigye rwatangiye mu gikorwa cy'umutekano cyabereye muri Kenya. Avuga ko kuri urubanza rusa n'igikorwa cya gisirikare cyambitswe isura y'urubanza rw'urukiko. Byanyuma yavuze ko intego ari ugukura Besigye n'andi matsinda y'abarwanya ubutegetsi mu bikorwa bya politike kugira ngo Museveni abashe gukomeza gahunda ye yo guhererekanya ubutegetsi no gushyira umuhungu we nyuma ye. Leta y'u Uganda yakomeje guhakana gukoresha inzego za leta mu gukuraho cyangwa se guca intege abanyapolitiki banganye nayo. Byanyuma kandi yagaragaje impungenge ku buzima bw'uwahoze ari umuyobozi w'umujyi wa Kampala Elias Lukwago. Yavuze ko gukomeza kumufunga kandi arwaye bidakwiriye. Atararwaye kandi twe twakoranye nawe turabizi, kwanga kumufungura hatanzwe ingwate n'ubugome kandi n'ukunyurana n'amategeko. Ku bwanjye nubwo ntari umunyamategeko, kuko umuntu urwaye bikomeye aba adakwiye kwangirwa gufungurwa. Yongeye ko abaganga ku bitaro bya Mulago basabye ko Lukwago yajyanwa mu mahanga cyane cyane mu Buhinde kugira ngo akomeze kwitabwaho n'umuganga we.